Khang kerdep ke Israel ya kejaka mane blay ke ni Muslim ke Al-Aqsa Masjid. Laban krino ke Amerika ya ke Khar Island. Kelon yapno asau nong aktin jung IRGC Ali Muhammad Naini. Bat $1 million hapsu ke jihad kit umpeniang syaka Iran kiba yadling ba ke Strait of Hormuz. Binti kena ke Saudi Arabia bakador jung bai umpeniang kalak menkiu syaka $6 hakashi barel. Bat binti kena ke Qatar baka jingdunong ke jing syather namding ke ketem snagas jonggari Qatar ke dehadu $4 billion. Kat kumki kubor laong bakari Israel ke kang kedep no menta ke sengikut Ramjan ya ke jaka mane blay ke ni Muslim kata ke Al-Aqsa Masjid. Na ke jing yepteng banther namding ke Iran. Bat kene kadang day kesin kepan ningkong baka Al-Aqsa Masjid kan syakang hagi san puknai snem kibala yaj kibala lej mensyua kiba hapo ke jing sensyar jongkari Israel. Bat kene ke jingkang ka deru hak senggi lenium kan ni Muslim ya ka id. Kad bagi kubur kila kam ba Presiden jongkari Amerika udun latrom ulak kwa ban kenino sendon ya ka Khar Island. Bar ke jing temu jung ke Amerika ban kenino ya kene ke deulenong kadai ban penbor ya ke Iran bakan syak lai luj ya ke jihad ki baya jing ba ke Strait of Hormuz kam tam ki jihad kit umpeniang. Henry kene ke jing mud jung udun latrom kan syam jing namar ke Amerika kan hapan pak daki hajar ngut ki sipai ringkeu bane kun banyu keni ya kene ke deulenong. Henry ki kubor kila ongpat ba wadla kadon ke jingma ka bakraw. Henry ke Amerika kala pan yajbej syakmat ya kene ke jingtemu banyu kenino ya kene ke deulenong ka Khar Island. Kad badang yai peteng ban kelon yap ke sipaya RGC hakaba mentah sa weipat unong aktin jong ke sipaya RGC katau Ali Muhammad Naini. Basi intelligence chief ulah kelon yapno hak extra jong ke sipaya idea. Ki kubor kila kam baki jihad kidung pening gibayay lingba ke Strait of Hormuz ke Iran kadawa bakin hapan siu hadu $1 million sya ke Iran. Bar kataru kadai tangai ki katto kane teli kiri kiba ke Iran klade banjit. Kumta ke Iran kla temu ban sim kebu da ke o da ka dor ke bahe ya ki jihad kidung pening gibayay lingba ke Strait of Hormuz. Kad baya kiri baka Iran ke khen bagi dagi nongsyun jongka kam elat bakin yaj lingba ke Strait of Hormuz. Kad baka Saudi Arabia ke penti kena baka dor jong bai umfniang kelak ban kiu syaka $6 ka si barel. Namar kene ke jing syakta ha kene katma. Kad ba CEO jong ka gas Qatar ulah penpau baka Qatar ka penlut hadu $400 billion ya ka ketem snagas nadu arsnem mensyua. Henry mentak la julor kensan hadu $4 billion hakane ke jing syak kerwit haka Iran. Kumta ke jing julor jong kane ke jing syak kerwit namding haka Iran. Bad dan pin bhapat yaka ke simpor hadu sansnem. Kumta ru ke ke pandang ja nang ne syakmat to ngana ape ki weipat ki kubor ban dangwan. Kublai sibun.